Image Paodam Yang Tabiriba Sungbu Yumnam Anuradha Devinay Kongona Kurumzari Howsing Maroiba Pauda Maraki Mikhangi Kendra Marida BJP na seat ahum amadi independent ama phangkhre Nomangi oiba village level awareness program ama pangthokre loinana Bihar Assembly Mikhalge Folda Howsing Pauda NDA na mangzing thari Howsing Pausanone Pizari Thasi ki tang tare tapang thokiba kendra mariki maraki mikhal ge fall ngasi magi DC office ta leba counting hall da security ge akanba section thaurang lokhatuna bot masing tiduna lokthokiba loinana BJP ge mirep ahom amasung independent mirep ama mai pakre Thabal district ke Wangjang Tentha assembly constituency ge oina BJP ge mirep pawnam brojena mahake khwaide ki nangnaba lamba oiriba INC ge mirep moirang them hemantadage vote lising amaga chawnga tarawndo henduna kakre Kendra asida postal ballot yauna BJP candidate pawnam brojena punna vote lising taramanga chahum kunmathoi phangki INC ki candidate moirangthem hemantana punna vote lising tarawndoi chanipan sumna nipan phangki Kendra asigi independent mirep sarangthem manawi allies khoran thabna punna vote chahunga kunthra mathoi phangki amadi notada vote chamaga yankhai mapan phangki Lilong Assembly Constituency ki oina independent mirep Y Antasna mahaka khwaide ke nangnaba lamba BJP na support tawriba independent mirep MD Abdul Nasir dege vote maseng lising ahumga sumna humbudra nipan henduna kakre Kendra asida postal ballot yauna independent mirep Antasna punna vote lising taratret chamba sumna taru phangki aduga BJP na support tawriba independent mirep MD Abdul Nasir na punna vote lising taramari sumna kunipan phangki Amadi INC ki mirep MD Azizul Haq Khan na vote chamaga nifum nithoi aduga notada vote chamaga yankhayumda phangki Imphal West District ke Wangoi Assembly Constituency da BJP ki mirep oriba Agriculture Minister Oinam Liu Khoina mahake khwaidege nangnaba lamba NPP ki mirep Khuraijam Lokendage vote maching chanike yankhaitere henduna kakre BJP ki mirep Oina Lukhoina punna vote lisang tara chamapan humpu phangki NPP ge mirep Khuraijam Lokena vote masing lisang tara chatre sumna hum phangki aduga INC ge mirep Salam Zoina vote lisang manga chamanga marputara mathoi phangki Kendra asida notada vote marputara taru phangki Wangoi Assembly Constituency ki maraki Mikhalda mai paklaba oina Lukhoina Imphal West DC complex da mai pakge certificate lobo lakpada paumi singda mahangna hai Wangoi ge prajana BJP bu nungsibiduna amuk hanna miyamgi mihot oina nabagi damak ohen bagi damak hainingai leitana thagapa phungdoksari loinana hayingdage hauraga Manipur gi ching amadi tamge yaifana bathabak thoram sing karambana hana paikhakkadage haibagi khanaduna paikhatpa hauragani haina phudokhi Saitu Kendra ge oinasu BJP gi mirep ngamthang haukipna mai pakle mahak mamangi Mikhalda Congress ki ticket mai paklaklaga handiki maraki Mikhal sida BJP ki ticket ta mirep oiduna mai pakhibane Manipur da haukiba pung kunmari asida janem population gi meoi chaniga taramanga central na police post kaptagi Mioi Mari upon by Mioi Chaniga Taramapanona positive Oiba Tengabadiki state Asiki COVID-19 compound case Lisekun Chatret Humbudratare Sukre Mioi Anina Lekidabadagi Apunba Sekibagi Masina Chani Amadi Mioi Chaniga Humbudra Mangana disaster Tokibadagi Apunba recovery Tokiba Masina Lising Taratret Sama Kuntramari Amadi active Piastana Mioi Lising Ahunga Subna Nipundoi Laiduna Manipugi recovery rate Sada Maripumari does make Ahuma Pandalade. Ngasi Nangna COVID-19 positive Odaba Mioi Singadudi Rimsta Kumatoi Zenmista Taramapal Imphal East Amadi Kaksinda Mari Mari Imphal Westa Nipu Maipakpi Eastern Diagnostic Technopol Jiribamda Ani Mothers Care Swiss Clinic, Health Site, CMC,
Asian Hospital, Impal Hospital, Christian Hospital, Ziban Advanced Peace Senapati Kangpokpida Amamam, RD Wingsta Manga Public Hospital, Okrolda Home Caesar Hospital, Bisnupurda Mapan, Ras Medicity Amadi Thawalda Taratara, Tamenglongda Taramanga, Surasanpurda Taramanga, Babina Diagnosticta Kunipan Thengaki. Now positive Oidabazanem population ge Mio Kudimak Akangaba Mapan Chalubagi history later Lokan Ngaktani, Akoipuna Malokotuna COVID care facility, Panganbagaloina medical precautionary measures in Lokot Cray, Ngasi Lakidraba, Mioi Ani Aduna, Tawaldagi Chahini Putaret, Amadi, Kaksindagi Sahi, Yankani Pansuraba, Mioi Shini Heidi. Kaksing district asida Hokiba Pung Kunmari asida Janem population digi Mioi Ama, Mapandagi Halakpa Mioi Ani, Punna Mioi Ohum Nauna COVID-19 positive over Tengaduna. District asige apunba COVID-19 kampang case chamangaga yangkai mathui sukre. Ngasi su laina asina maram oiraga mioi ama lekhidabadagi district asida COVID-19 na sihan khibagi masing mari shure mioi ahum su ngasi disaster ki haina ngasi nungten pung ani phawada lekhiba Kaksing district COVID-19 update palle. Report asina makata ribade Kaksing da hangleba COVID care center da housing patient kumapal lady atopa patient kuntra nipana tongan ba COVID care center singda thamdana laingle containment zone na mafam tare lady aduga mioi chanipan humbutra taret home quarantine tawduna lady hairi mamang tha october ge tang 13 tage hauduna tha ama chumna chatharagliba thangta day ge thoram ngasisu moirang da leba native ethics empowerment and human resources association Niha Moirang Amadi Thangta De Observation Committee Manipur Anina Sinduna Bangthokre. Hairiba Thoramaduda Niha ge President Laisram Razen Thangta Observation Committee ge Chairman Irom Ibomcha Observation Committee Asage Convener Ningthauzam Ajit Kumar Amadi Committee ge Vice Chairman Maisnam Mamtana President Members Oina Dais the Pumke. Tharongi Manung Chana Meherishna Haksang Phana Leishi Haba Pandamda Khongsak Ama Chatpagaloinana Moirangda Leba Traffic Police Amade COVID Task Force da COVID-19 Laina Laisa Tengnabada Mateng Oigataba Polamsing Mateng Banki. Manipur Lenga ki Rural Development and Panchayati Ras Loishangi Makada Leba Manipur State Livelihoods Mission Kaksang Block Mission Management Union Sinduna Kaksang District ke Thongnauzamda Nomage Oiba Village Level Awareness Program Amapang Thokre. Manipur State Livelihoods Mission Kaksang Block Mission Management Unit ke Manager Jakimna Thoramapu Oiduna Pangthokiba Awareness Program Aduda Cluster Coordinator Naurem Govina Akhang A Singh Oina Laidaba Hanthanaba Rural Development and the Pansati Raski Makada Pangthokpa Yaba Amadi Baikhatpa Yabasingi Matangda Wangaki Awareness Program Aduda Miu Chamaga Kunmangana Sadugyaki Imphal More Lambi Yauna ICP Bypass Road ke Lambi Paktok Chauthon Nabagi Lambi Compensation ge Sanpham Singh Achi Sumbra Natraga Lanbara Haibadu Thasage Tang Taramari Pawgi Manungda Yangsindaba Taragade Matangi Numit Tang Taramanga Dage Imphal More Lambi Asida Matangkaktaba Ban Jatharagane Haina Indo Myanmar Asian Highway 1 Affected Committee Tengapan District Asage Chairman Thanglam Tauthangna Phongdoragli More 1/9 Langnom Vengda Ladiba Committee Asage Office ta Pangthokiba Mifam Amada Committee Asage Chairman Thanglam Tauthangna Haikibani. Mahana Makatana Haikibada Thasage Haukiba Tanka Umda Tengnokpan DC Masayauna ICP Bypass Rota for Sijanaduna Yum Kaya Ama Taktokiba Asida Achumba Amadi Chumdaba Yum Kaya Ama Yorambayai. Numidaduda Ahlu Edabi Nupi Amabo Angang Macha Amagumna Kabanduna Maake Mayumba Adubo Togakiba Asi Papugataba Tabak Amani. Gameke Niambo Oina Taubat Tarakasu Kachinkoya Yanglaka Human Rights Amagi Makada Tawataba Tabakne DC Amadi Ningtau Singa Yanaduna Yum Kaya Ama Togaibani Haibasi Yum Singe Patadar Sing Asi Ningtau Gi Writer Lerabra Natraga DC Gi Writer Lerabra Hanglakli. Langkang Village Degi ICP Bypass Road Pauba Asida Chumnaba Kaya Ama Tokle Mase Practically Yaudana Tebelda Oina Tabak Taurakpadagi Tolapangaktani Hairi. Committee Asina Pamliba Tabak Achi Sumna Tabak Tauba Aduni Atopa Miyuishina Aikogi Manipur as a corruption Pamba
oina wahanbagi mawongda tawba ase committee asina pamdei maram aduna committee asige apunba mifam ama pangthoktuna warep ama lawtuna Tengnopan district ke manungda sokleba lamba amadi yumi ingkol singda sokleba ase mapu singda ADB ki makhada phangphang thopa compensation lamge pak sauba khangdoklaba matungda mapu singda phangang kadabane amadi committee asina mari leinaba leingakta dimana matawri madude lamkangda mayum makai leitaba yum taruk Tengnopanda yum taranithoi loksauda yum mari amadi ICP bypass road su yum soktana compensation loina piri hairiba thawong ase corruption tawbage khudam amane hairiba yum leitana compensation lokthokiba asike khudam sangdam piba ngamgani haiki lairik laisu heitaba singda meeting gi present ne haibagi style da soito halaga lairik laisu heitaba mi singda minamba tawba katu karan tawba hebasi ikai na ngai natro hosi masidi ai khoi suk ya yaroi khongjang su he hando oi aduna I tang mari manung asida government side gi mafam da piri ba paisa si chumbra chumdabra haibagumna masi jin sin bi daradi tang manga da indefinite ban ai khoina affected committee sina tawguni haiduna phongdok chari amso amadi PHUDM University anina maite pangan singna higher education tabada 4% reservation PU haiba demand gi sarukama oina government ka ngasi wari sananaba lemna kiba adugi makatarakpa oina ngasi se wari saba chatpa matamda wari sanaba phanglakedre adubo amso PHUDM University anina sangsilba demand ase karigumba authority na 24 hour gi manungda demand pedrabadi makataba khongjang sangsalagane haina amso PHUDM University ge maikei dagi thamjari haina amso amadi PHUDM University ge maikei dagi phodoragli amso amso PHU ani makkei akoina lebang miam da amso government ta thamjani badi maroina government ta authority da akoina thamjani badi satiba kun ga mari gi manungda 24 hours ki manungda authority gi maikei dagi chapchaba amso amso PHU Anida narigumba hambirakta taragadi dimana si fangdri fawba makhatana akan mamongda akoi khungjang changchin labagi damakta bitai pangal khunai amasung Manipur khunda leita minariba kurupsa khudingmakki maikaida amsona changsaliba mahai tamjage haba khungjang asi makhatana changsan kigani Hauzik Ladiba Zenems ke MBBS tambage State Chama Asida said Yankai Idaunona Hapsanaba Yabage Ayaba Center dege Nation Pumbage Oina MBBS State Hangatbage Sarukama Oina Ekogeso approved the Rakle Haina Manipurge Chief Minister na social media da Taga Pirakiba Adu Chaliba Sahi Asidage Haugadariba session Asidage Soidana Hapinaba Haina DCUMSK Secretary Johnson na Paliba Lengak Asida Apple Taurakle Ngasi Measure Khulda Laiba Manipur Press Club da Demand Committee on Upgradation for 50 MBBS set by NEET UZ 2020 qualified candidates ke Secretary Johnson Makatana Phongdok Laduna Chahi Kudingi MBBS ke candidate Masing Asi Chaurangna Lising Amamamde Hangalakpa Kaloinana Hosek Ladiba MBBS Tamnanaba set Chaniga Kumanga Asigi Manungda Manipur State ki oina Zenims da Maripumanga amade Rems da Kuntrani Puna Sumnatege Chamanga Taramangani Hangalakliba Canadian Masing Asiga Ladiba St Masing Asiga Asuki Matik Chanadaba Maramna Dr. Tamba Pangtaduna Kerian Manki Dabasu Nate Haina Pongdorak Pagaloinana Handa COVID-19 gi matangda Dr. Ge award pa Leibana Atopa Lainana naba patient kaya layengba phangdaba amadi chingda doctor leidabana maram oiraga chapopi kaya laikhidaba maram sing asina Manipurda Dr. Waliba Singh ase karada oirabasu mengkhatpa ngamnanabagi damakta chaliba sahi asigi session asidage sit hangapiduna net qualified hanjin oiriba candidate singi punsi kanbiyo haina Manipur gi laingak amadi chief minister gi puning changsilagli Hojik lairiba Jenims ki MBBS Tamnabagi 100 seat asida 50 seat inaunna hapchanaba hapnaba yaba center dagi nation pumbagi oina MBBS hengatbagi saruk ama oina aikhoigi su approve tawbirakle haina honorable CM N Biren Singh na social media da
थागतपिरक्पा अदु चटलिबा चाही असिदगी हौरगा सेशन असिदगी सोयदना हापिनबा सीएम दा रिक्वेस्ट तौजबा असिना अखोयगी मरुएबा पांदमने हौजे पाउगी मरक्तना अतेंबा ब्रेक अमतक पिजरी COVID-19 मियोय अमदगी अमदा यामना लाइन संदोकनबा लाइना लाइचत अमनी लाइचत असिबु संदोरक्तनबा अमदी मंगहनखिबदा एखोय इसा इसागी चावरबा थौदांग लै लेंगांगना पीरिबा SOP इसा इसागी इमुंग मनुंग परेंग लेकाइदसु ngakna चसी परेंगदा लेकाइदा यारिबा मखै मियाम पुनबगी थबक थबमसिंग तौबिगनु COVID-19 लाइचत असिदगी ngakthoknaba वैक्सीन पुथोक्ट्रिबनी चेक्सिनबा हाइबसिना COVID-19 लाइचत लायोंग असिदगी ngakthoknaba अमसुंग मंगहनखिनबगी ख्वाइदै फबा उपायनी निंसिंगबियु खुद सा तोयना सेंगना हामदोकपिबा मास्क सिजनबा सोशल डिस्टेंसिंग ngakpa मियाम पुनबगी थबकसिंग तौबिदबगा लोइनना अखोय खुदिंग वखल तामिनदुना COVID-19 लाइना लाइचत असिबो मंगहनखिनबा होटनमिनरसी ब्रेक मतुंग मयामबु तरामना उसरी हौजिक मखाताबा पाउदा टेक्नोपन डिस्ट्रिक्ट पुलिस के SPTS ब्रिकमसे के मेयंग मखादा एडिशनल SP ओप्स टेक्नोपन गे TS कृष्ण टोम्बिना लुसिंगदुना इम्फाल मोरे लंबी के चबोल विलेज मनाक्तगे कार अमदगी मियोय अमना ब्राउन शुगर पैकेज 22 गा कोनना फगत पंगमख्रे हिरमसगे मतंगदा टेक्नोपन डिस्ट्रिक्ट SP ऑफिसता पंगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा SPTS ब्रिकमसेना हाइखेबदा टेक्नोपन डिस्ट्रिक्ट पुलिसना संगसिलखिबा वार अगेंस्ट ड्रग के मायोक्ता ngarang numidang wairam akangaba pau ama phangwadagi टेक्नोपन लैबा CTO टीम अनीना लुमदुना लेरिंगैदा मोरे रोमदगी थोकलकपा सिल्वर मचुगी मारुति सलेरियो का रजिस्ट्रेशन नंबर MNO1 AZ 1819 थौदुना लाकपदा CTO टीम असिना खामननबा हाइरुबदा कार अदु मफम अदुदगी नाथोक्तुना टेक्नोपन लोमदा थौखि हाइरि खुदक्ता CTO टीम अदुना टेक्नोपन पुलिस के ओशिदा पाउ पिदुना गाड़ी अदु खामनबा खंगनबदगी टेक्नोपन पुलिस टीम अमना गाइदुना लेखि मारुति सलेरियो कार अदो पुलिस स्टेशन रोमदा लाकपदा पुलिस टीम अदुना थेंगनबदगी कार अदो अमुक हन्ना ममाई लैदुना मफम अदुदगी नाथोक्तुना अमुहन्ना थौखि हाइरिबा तंजा अदुदा टेक्नोपन पुलिस अमदी CDO टीम सिंगना कार अदुबो थीबा हुंबगी थबक चतबदा टेक्नोपन पुलिस स्टेशन दगे खरसलक लैबा गेवी कैप मनाकी मफम अमदा कार अदु लोतुना लेरंबा थेंगनखे अमदे कार अदु मखाताना थी हुंबगी थबक चतबदा ब्राउन शुगर पैकेज कुनिथोय अमदी WY डेबिट पीसेस चनिगा सुमना अनि फगत पंगमखे लोइनना कार अदु थौरखिबा ड्राइवर अदु पाउनियो हाउकेप सही कुंत्रा मरी अपोपा जांकोलेट हाउकेप फोंगियार फाइसाट सब डिवीजन गे थवाई कुके विलेज दगिनी हौजिना कांपोपी डिस्ट्रिक्ट के मोंगनेल जांग विलेज दा लेबने हाइरी अमदी फारबा ब्राउन शुगर अदु पुना ग्राम चनिगा हुंबुदा मपनोइकी तुंगदा फारबा पोलम सिंह मियोय अदुगा कोनाना टेक्नोपन पुलिस स्टेशन दा मखाताबा थबक पाइखनबगिदमत खुसिनख्रे बिहार असेंबली मिखंगे वोट मसिंग थिबदा स्टेट असिदा अहनबा ओइना BJP ना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओरप याबगी तंसा लैरि हाइरि मेंबर्स अनिका निफुम दो लेबा बिहार असेंबली दा इंडियन सेट समग कुंट्रानी थोइदा मांगजन थारी ऑपोजिशन अलायंस ना सेट चमग सुमना अमद मांगजन थारी पार्टी के ओइबदना BJP ना सेट हुंबुद्रा तरेता JDU ना सेट निफुतरेता LJP ना सेट अमद मांगजन थारी RJD ना सेट हुंफुतरुक कांग्रेस ना सेट तरामापंदा अमदी CPI ML ना सेट तरामाथोइदा मांगजन थारे नोंथिंगी पुंग अनि तारपदा बोर्ड के चादा कुनमंगा मसिंग थिबा लोइखि COVID-19 ना मरम ओइदना EVM मैचिन अमदे काउंटिंग गे राउंड मसिंग हंगतखे सेट अयामबदा बोर्ड मसिंग इहन हेनदना सली BJP के सीनियर पार्टी लीडर कैलाश विजयवर्गीवाना BJP ना माई पाकने हाइबगी थाजब लै हाइखि नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के वांगांगलोय KC त्यागिना हाइखिबदा मखोइना माइथिरिबसे COVID-19 की लाइचनने ऑपोजिशन तेजस्वी यादव के मरमदा नत्ते महंगना लोक जनशक्ति पार्टी LJP के लुसिंगबा चिराग पासवान के रोल बसु हुंदना nganखे अमरमदा राष्ट्रीय जनता दल नदी मियामना मतम ngamminakhi हाइखि अपोपा लालू यादवना सेंसा थुमसा के मरांदगी जेंदा लैरिबा RJD लुसिंगबा ओइरिबा तेजस्वी यादव राघोपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा मांजिंग थारी
अदुबो माके मयाम्बा तेज प्रताप यादव ती हसनपुर सीटा जेडीयू के राजकुमार रे की मतुंगदा लेरी बिहार असेंबली के स्पीकर अमदी जेडीयू के लुसिंगबा अमसु ओइरिबा विजय कुमार चौधरी दी सराय रजन सीटा आरजेटी के अरविंद कुमार साहनी की मतुंगदा लेरी एक्टर सतुगुण सिंह के मचानिपा कांग्रेस के लव सिंह बनकीपुर सीटा बीजेपी के मिरेप की मतुंगदा लेरी हौकिबा बिहार के मिखन सिंगा येंगनबदा हंदकी मिखन के रिजल्ट लाउथोपदा मतम हेन चंगनी हाइरी सर्च कोप 2 अमसुंग एचआईवी वायरस अने की दमकता हिदाक साब के थबक खुमांग चौक्सिनना चंगसिले हाइने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस न फोदोके रिसर्च वर्क असी आईआईएससी के मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स यूनिट के प्रोफेसर राघवन भरदर्जन ना लुचिंगले रिसर्च असी के मतंगदा जर्नल ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री द पोंक्रे मेनबैक्स का लोइनना भरदर्जन के लैब ता चथरिबा रिसर्च असिदा गुइनिया पिकता चाइंग तौबदा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पांस फंगले हाइदे वैक्सीन असी स्टोर तौबदा लाइगने अमदे सेल का हेना चंगतना पुथोक पुसिन तौबसु यागने अदम ओइनमक गवर्नमेंट रिसर्च असिदा चंगदबा संपम लुबा करोड़ तरा अदु पीद्रबदी रिसर्च मखा ताना चथबंगमदबा याय हाइदे हौजगरोबदा मरोइबा पाउ अमोने पिजरे मरकी मिखंगी केंद्र मरीदा बीजेपी ना सीट अहुम अमदी इंडिपेंडेंट अमा फंख्रे नोमंगी ओइबा विलेज लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथोख्रे लोइनना बिहार असेंबली मिखलगे फोल्दा हुजुक फावदा एनडीए ना मंजिल थारी इमेज पाउदम ngasi gidi matang ngasi delusion jare bieng tabi bisungbo amokana krumjari